was for a higher juicy news. Bima Obibia Aquaba, a hadier latest hot aqua Eramede Bremo. And the Sawunya subscriber to channel idea. Bomodia say Obe subscriber. The Obean say Obe click a year the subscribe button. Na wabeli notification. We had a video for free be upload. With the first person that was ever can a year sa video. Afi we are now like video and give us a thumbs up now fi share ma wo foforo so na we be here na wo ensem dodo nara ekoso e wo Ghana me muharum afi tentemara ye bura ye ensem abeto ye pono so aye Okatakyie FIFA Men's Award ensem to dwa aye ne dwumadi a wodi aye for the records wa shasi bium na eno na watam aye Captain Smart Onia TV morning show host esiwo a chese wa ye Captain Smart pasa wodi ensem bi nara na to dwa fa ye Captain Smart Saso ena watisi ye PP kwan ya woni fa so a woni di nkugu tese nkugu poto a ye ngwase waboba oboso eye Akufo Addo nyama wo ye ma party lusu ye odini nyina atudwa saso na ye Kennedy Agyapong so odini nyina atudwa na Okatakyie ensem dodo na ara ena atudwa ententemara yenko na kachi yekudi ni nsema wodi tudwa ewo ho inti eye Okatakyie ni nsema inti no yesi mini wona afi nkrofo frame ne yesi Kojo smart say what they he won't grant you the license emra na edi adwuma why mo you can you we dey why anim can you we free so assassin agabe mu Kojo but the lies are just way too much more fire so mini why you say Kojo smart say Okatakyie no kura wonde Okatakyie wodi liomensa ana waba no so wodi Okatakyie na we fantini ana de na me de tabuna to no so sese jomama ni ho a jomama abadia ono Okatakyie wontimi nya adwuma wa hada baby waka jomama asem akobi wona na eka oboa se wona na eka oboa eno ka Ghana problems owie no so obema ko kutia pamome wono it will be no me reason aye ne so akotra o se ne kokutin na apam me wono captain aye ene ma me ne Kojo smart ni ngomo Kojo me na me ni ngomo mo fa numra so afi mo fa numra do so asement mo fa numra Kojo ono ni you see you way free so the family bra street forget is a short way me ne nyo I don't like this shot munyi me free so na mo fa we ma me na me kasa nchira no manim precise Kojo ko misia umre bi na me frɛ wo fa when me dia ko because me obu osunu nko bi ma before that and about me ya wiase say nipa me wo bu ma na consistently all ye niam bi e be ma sa buo no e be you and that's exactly where you are putting me and you more fire Kojo o share radio ni TV ase na me ko afrifa na me ni bia na me obu fa chi ase more fire more fire Charlie, the noise is too much over there. Go. O share radio ni TV ase. O Kojo smart. Na me we kurase. Ko. Na me odi bomfa United Primary. Exactly. If so to mu a de obobo na kurase ni ade kura de nkan wo. Gala. Wo ba kumase nko a wa mo we ye Capital Radio, we ye Fox FM, we ye Kesiwa Radio. Wo ye ya Kesiwa nyina ye. Kesiwa. Ni mo Kesiwa. Hey. Kojo smart. Abrado humbio. Wo ye we nyina o. Etukumasi wan chiri radio stations kura be num de ochini. Eti radio ni yemfiri baabi nko baabi anka wo chinchini wo hwa ansana ye de wo bankran na napienti mo buado wa bankran ewi achiri kura timi de na napienti CTV so etwa bo no didi na twa na ba ono so na be fa wo free ye kumase do ba oba ye wa ya adum fm ye de koka kumase die num ho ayensia wo free adum fm oba ye enjo baabi na ati ansana me ba ho oba ye no ye de no koka ho anso ansana wo onua TV ni onua wa ye de eno kura ye de wo free so baabi na ade ta wo ko se de wo ko dware ye hwan no o smart TV bi a wo ye na so disco light ni ade wo ye de no ka ho a enkono Fie ho de no efie ho de no no de disco light is I see the ho eti di asem na Kojo na Okatakyie no ye Okatakyie no ye fantini asabi mfantefo omo ye moa omo ka Ghana ho na ye ade bayi me ye fantini na ye ade bayi na ye news
Leo Mensa mia na mediana ntia bedu baby. Nam se de said na Kwame Nkrumah de Francis na wani ti wiase a enipa a wo de God's brain yi hwan smart wedi God's brain yedi kaniba God's brain yi we free so fast man ti de na man fo baby okwa we na de we ya de ne beto so we nya de so cement so na nema ne obra yi fast man nra yes you know Kanena mesoniama. Kanena mesoniama. Niama kuntai. General. Enso mo bi anso no. Mo anso. Ana adidi mu wa ye radio be nkono. Koyo. Anya mafene emfie mu odie ye wa ye ni nyina na fa die ba ne da bia na ye de katakyi asi wona ye bom din ni asenia. Entro na otwa ye na mba bete wo to se. John Kuma dia na wo kan eye tro me no problem nyina ani more fire ma wo busuam ma ngasa wo yare ma ngasa wo yesei me se ntro de otwa kire manfo na adwuma wasem ampa anso de ode ye manfo na manfo no mwadwene ni mu ha to mo ntimi hwe ehunu se wo twa tro more fire Kojo smart me ba wose maadwo aye bo ni tuo o maadwo me ni mpa kwa anto second ade ba chi yese maadwo bia anko anto oboa Kojo smart me boss anchire brofo ye friend carbon monoxide ade ba chia se nya carbon monoxide desa wo boa onsia de ana me se de no de mema manfo ne ho Kojo smart ye ne woso ye nya no na de jomama bai mumu se Kojo smart wo de jomama ne ba da bai de no ye o de ade no de bai more fire wo de jomama ne ba da bai o de ne free hin ne bai agene no yusuo na aja wo hwa na bibia no holding on to straw wo free angel ya no oya de Kojo smart se wono na me pamu me free angel na mumu se Kojo smart se no no ya pamu ni free angel de more fire si ya pamu wo de na me so ya pamu me na de ya nyintum so resign ye ne mo me de ya pamu me na wa wadwene ya adwumani ade ba no Messi Ajahine na ne papa free Elmina more fire Messi Ajahine what the Michael Liomensa mabusu Liomensa semwa na mba na msi abrofo sem no mo fam free me so ngo ebise mi hu bro ne bia wode emisada ko eti na na eminsa na amede ye de meto me papa na ye de bai na ye kaniba dia Messi Ajahine ne maame Kweku Agyarko wo framansi adumasa more fire eti sade ne adumasa no free dia Messi free adumasa ebise akamfo ye dia na de nyasa more fire me maame akosu abene wa ne se afrita buom ne se pa ne eye emplaza wo sa akoto emplaza ya muhui wano na chiri ba mienu ne emplaza ne papa ne chiri ba mienu more fire wo sa akoto more fire wo frita buom ana me maame no aya wo no afia tuduo no free Asante agona na yede na mkoye mfantini anu ntize mintimi ni ade agona to na ekutu na wo na wo betumi agona chese me ma agona na ye ade bai atwa ntura kire manfo no ama o maji edi Leo no dia ya tan ya di fun pa di abrofo di ne mia na me champion say tan pa Akufo Addo no di William wo hunu na adwene mu bie no asema yi pa abrofo ebise me hu bro ni bia odi ageman na mo di colonialism ni slavery mu timi sori free hu more fire God's brain you smart where di what they say na fe wo ye no say wo ye wo chiame wo Kumasi akwamu Kofi ne yebusa Kojo smart se na Kumasi akwamu ne kura wo kan wonim de ya friend akwamu Kojo smart mubusa no wonim de ya friend Kumasi akwamu wonim ebso won free fie ho woni asafo hina ya tu no edi Asante hina tu no ana aja kalabule fo mienu no ma yi sha ayi momone kwa yi awoda ayi de abankwa fie ana asafo hina no ede ayi ball wo ball se be na chi ne chiame nso de etimi bo free fie bia bukata no a Kojo smart to wo mfiri asafo mumusa ne se ye tu asafo hine no okwa da be na Kojo atimi aye ne ho so ye hine ukroma afa chiame pomada wodi hine no wai hade be no na me ye hine wa akwamu ne krot ase mumusa no wo boa apam na afiri wo ye fantini se de me so ja wo se me ye fanti ye nyina fantifo Afe fantini de o de o se wo ye wo gura wo se mfiri asafo ho woni asafo hine etu no yi we free so me se fa cement so ano cement no na so ano so ada cement wa na tie kiro
ana ni ayko we se no ahire da bi for cement we beba ho wo de fa so na me be ka se mo akire manfo na ye gu ni kom jai we mani nsi wo e mo obi anhwe no wati mama ne mre ave Kojo smart say ko ene Okatakyie no kura no woni hini ba bia mo fire eti asante agonafo no do magimi wo Kojo no Ofori Atta aba na ya bóakye me e was asafo ahimfie no a asafo hina yetu no mo se Kojo smart ai no chia me bi okroma bi ebu a mahu bi da woni hini ba bia Kojo smart ni hini ba bia wakadire no a ade ba no na me buo ma oni ade wo mkofa wasem me nka bi ba bia about issues of morality na no yes wo yes na mse da bia hu ye wo de ayi die kosi ho mo friends ayi Kojo Dixon na wo ka Kojo Dixon na Kojo wo ba ma asem a me ne umienu ni obi a yam so ba be ti se hu na Kogina wo ti mi twa trose ayi na me ma me hu enru 8 oboa wo Kojo boa e me wo pepa wo pe Kojo pe ye nyina o we jatro na fe Kojo smart say ne ma menka jo mama se momfa ayi demonstration say ekoy momfa pictures image na manfo ne ana mo ye mesiri jimi mo jimi mo fire me tuo yi ko Akufo Addo abam abi MPP ni mapa mo fire na manfo mo madwene no munya ha me na ese mo bom abaso me mo fire obi a me MPP ni mapa demonstrations akasi course Akufo Addo abam nyina na meka ho bi mo fire me na me lead chat orchestra demonstrations akasi nyina say yam pene ni ade afa ewie ya me ma be yam tamfo no krase say say me pemamfo no asem akobi ye ko election 2 months to election na me ne ma ban ko galamsey ho enye me na ko nwuram Kojo smart o akukuku aye de ko ba bi me na me fa tuo me ko nwuram e ko fa nkrofo ba ye e me ye kan galamsey nsem na me nya bibidi but me conscience me nton exactly so MPP no ba ndie no mo ye me mo fire why na so man bibi MPP bibi free home and I know you see Eugene ahe presidency was say you see me din da was say bosu me niam misika mo koto krata bia mo nche no ye kronfo me Eugene ahe 8 years my friend one father more fire MPP no bia no so ma meka pre me na meka kire wo chief of staff 5000 o de ma me ambeka no na mo de bom kwadua me an o de ma me an ambeka mo fo asem so more fire tell them na Kojo smart wo yatia yi de wo ye ne say wo na akoso a cement say Akufo Addo mfa mesi cathedral na wo nya no korefo more fire wo ya no korefo a wo na akoso a cement so in any case kwa wo Kojo smart yes it me aiding and abetting of crime more fire it's an Akufo Addo aye bone dia wo Kojo smart aiding and abetting preparation of crime wo ka ho more fire you are better the crime more fire una akoso a cement me say for cement no so no what you know munya mfa no sakin letter why me dey me peg ma so na ni won so a obra e beso ye no and Kojo smart de mimi siwa no odidi matematic na grofo no painting image Kojo smart dey ba no iwe free so na fa cement so akwa we anyi picture in free obi o man so no wonya no kurefo nti owie no kodi di papa ya tem kosi buate woni na koso a cement wona akoto bo Israel bo am kofa ba nyina Kojo na akoso a cement me rekoto me hu se me cathedral me so da ma so da never Ilabia ba ye one of the people who called demonstration make ho na ye maban na me MPP ni the conscience can never be bought money ya change mo adwen say dey ben and NDC for mo adwen wuo zombies freedom gobi ohene NDC for na adwen wu mo short memory for it make Okatakyie na ye ana Okatakyie no say dey ben fa egusi bayo jana ma sonko didi woni hwe ka wo show no so a said you also akoye comedy no akoso aye ne saa na Kojo smart so viewership enye obi a we viewership bia na kanya asese if say yatia ekovi general yatia yi na wo ya ni ade ye wo talking point any concert party baby a na adwene ho pa talking point wo man no
and so any viewership on chair concert party. It will your viewership maybe and Chelasa will be a intellectual. When it comes to nation building, when it comes to intellectual analysis of issues, deep analytical reasoning on matters that borders on our nation, I know where will you come close to me. I'm telling you, not to sound boastful, in all humility. And I'm going to sound this warning to you. Onwards today, so I'll come ask some dear. Yes, I am no abekano, a yet deep. Exactly. Yes, I may respond to you. Because I will not be paying 10,000 Ghana cedi every 3 months. Some of the could pay him dear. Now we could just smart to my concert, my man responded to you. I won't do it. You know what I mean? What I say? It won't get you just my so mama dinner. Sir. Meneno imi no yenye pe bebia. Won't can't just so mama dinner. Could just man mama dinner. On me won't cry baby. Yenye pe. We are worlds apart. When we strike intellectually stimulated conversations that borders on the nation building, Kojo, you and I can never be on the same pedestal. You and I, we can never be on the same pedestal. Precisely so. Not to sound boastful. Exactly. In every facet of our life, when it comes to economy, agri, wherever you find yourself, if you like, I'm throwing this challenge. Oh, fire. Any day, anytime, Kojo Smart, I'm throwing a challenge to you. Oh, fire. Meet me anywhere you want. Take any topic of your choice, Exactly. whether international relations. And I'm an expert in international relations, so I'll there. Whether the area of agri, area of security, any other thing that you think that you have knowledge of, let's strike a conversation and see if we are on the same pedestal. If you come anywhere close to me, you don't. Umoha, their concert in Nama Medina. Kojo concert no, Nama Medina. You want you bebre you. Na jo mama no obi antimi kan chese me yankana sem enyo na ade Akufo Addo ban so ye sori ano pa wi anwum na wu twa ba Akufo Addo said ye nsuo ye na sa na wi jo mama ye be kana sem obi ansuro jo mama ye nsuro ne nsuro kina ye be kana sem pa ye free jo ade ko mbati piga enema bebre awo ya mu hunu ye koka si ambeli betem be biesu Akufo Addo ye kwan no pa be ye west and the PDS he say twem am so be privatize eba and am kwam reba o ayi agwa bi nyumo bo adaka edi go smart nya no korefo concert na wagadre sem na bia wo yan hihye adwuma wotimi tena wa me hunu sa wonam ayi madina a wo shata de blu wo na madwene ne mo ha tinioma mu focus on mo Ghana for na adwene ne mo odo madwene di agro da bia oba bia story bia no wa peke ekosi da na no wadi ko gina mrekudu ka so bo mrekudu ka yem boy edu be bo se man ka sel mi se mrekudu ka nese na still amudi we yaji Ojina nsuo mu so na wode nkoto dwe na asim na ya no kurafo aka akoso cement me Akufo Addo nsem hunu obedie bia no am so so if anybody has a record of me praising Akufo Addo bring it out fire Akufo Addo ko cathedral wo ye 11 na me gina me ne ayi Oliver mo ni e gina drop that budget demonstration me na nam dia nimu fire ye wie we nyina na Ghana fo se be twa me kadachia da pa so musika de na ye majo musika medi minister medi CEO masai wo musika e de anti no mutame no kura mu mpentia me no kurintia na Kojo smart we ya wo free ohirisi anu apete ohirisi anu apete me na me ba na me simi ntwa motro me ya pipini me ya ne me ya ne china me ya ne chinachi Kojo smart ankaso ya pipini kroma da biara da wote se me kan bie no sha se kan Kojo ya adwuma wa Adom FM 6 years 7 years what is so aga say me MVP ni da me na me sha se kan happy FM no sha se kan bi me sha se say me ka say the spirit of our forebears live in me one no so sha se say jeje ne ayi Kufuor ne ayi Kwame Nkrumah ti na me say you that thing na you confused no if say nipa bia wotewa wo see nipa atu mu ye jeje Rollins Kufuor and Kwame Nkrumah these are different personalities who do not even agree. I am confused no. You don't even understand what it means. More fire. And today I know Kojo smart one benin ko am maso ko didi. E dey be no. More fire. Kojo smart say dey be ya. Call. Address. E dey be no. Call. Mama Sonda. Aye.
na ma no kwa didi kwajo mama so na wo ne wo be gina TV so a concert na wo nwa I don't do any of that. It's beneath me. And I aspire to grow. Every day, ever since I started media, I aspire to grow. I tell you, if you know the kind of deep reasoning that I do every day, the self-introspection I do every day, wanting to chart a different path, you have no idea. And you think I mean, don't do these things. Don't do these things. Don't do these things. In any case, all of a sudden, competition. We are not competing. We are two different brands. At some point, because people wanted to merge our brands. But when you and I came at Pies, when they saw that there is a clear difference between intellectually stimulated conversations being had by me and the concert. More fire. So, let me sleep, okay? And I wake up every day having self-introspection because I want to become a better version of myself. I'm in no competition with anyone. The only person I am in competition with when I look into the mirror is me. More fire. That's all. I'm not in competition with you. More fire. If there is any day I aspire to be anybody within the media space, it's not you, Kojo. It can never be you. That means I'll be looking too down on myself. You can never be my dream. You can never be my vision. The kind of vision I see for myself, you don't fall with it. You are not in purview of it. You are not in anywhere close to that remit. I'm telling you. That is how come I seek knowledge every day. More fire. I am paying to seek knowledge every day. Just my school also sorry no pa concert na. So Kojo Obasa mama one is mama kajo mama say my baby out far from baby am. Come close. Wo de bramanim. Other than that, stop this nonsense. More fire. I think I've had enough of the nonsense. Okay, Mamedina, I had so much respect for you. I'm not sure where that respect still stands. Mamedina, I have a lot to talk about in this world. More fire. What person may respond to you, Bio, ever since from a na, yes. Ovi, I got me in Tróuble betu and if you say that when you, of course, there is a saying that you only shout when you feel like your voice is not being heard. But so long as the people give you a hearing, why do you shout? Why do you still do drama? It's Gamueka started radio ni TV, because you wanted an audience. That is when you do drama. But when a plane gets to a certain point, it's so silly. And because you swap build the brand that is solid, why must you come on air be doing concert? Now the time will go con was Okojare. Why no? Why and they were to meet and shows 2 hours no they preach. Number for the Swenia and I know John Kuma Diana, Wakofa, a year chance here be sure what the boom queen irresponsible journalism, which means I think of form or come you shoot 2 or more. We are no because or kind let trip. You free so. You know, I feel this year. I'm going to talk about your mama today. More fire. I'll talk about your mama tomorrow. More fire. And I'll talk about your mama the next year. Precisely. Now, go for the choir, my by me party, grandma Vanchano. It's your mama, the idea. Deck. Akufo Addo Bambu, made a channel. Kofi made a channel. That's why I made a channel. Buna catch in film. Buna catch. 2 months to election. I mean, Akufo Addo Aban Ko Galam say home. More fire. Ghana for more more fire. We are woody for. More fire. I'm because I want to diablo. If there is anybody or no crowes and come to me praising one, men are man by 8 years. Men in a coin. The only crime I must say is I'm saying got to Mahamadu Bawumia. Messi Bawumia and your mama and you know, Mumia Dukadaya. More fire. Now she's met to Suba Kodia and met to Sume party, dear. What's the Montiasi Amkoshipo? Once I'm on soil, so near. With my main discuss MPP. Now, Femini Akufo Addo chapter, Makulusino. I could see a better BA nomination, sir. Ye kwa battle. Ye pe leaders of the party. Ne ya show mo mbeba so mba bepe.
And you may be a Lucy and Professor Michael Quay and Pewada respectfully. May I know Ninkomo? Munim did that. Call. No Cranian country and Munim did that. Call. And the enemy Lucy will be. I had a call. And then me Lucy, ya me baba outline. Call. Professor Michael Quay, baby, I'm not a committee, no, and I'm a more pay. Yentia Lucy, you know. Na Lucy and the reason to Lucy now what them most sorry na saka momuano More fire. na mo chichire no Dek Call. Bobby President Akufo Addo mo be kai a me ye audio bi Eti angel the busa na question say nti ono a the MPP party no aya wo dey co election nti eye ne fe busa na question That is the question. Now, Your Excellency, Mr. President, maybe say a question we be you. It wa baba tena fie no. The MPP no awode co election konya 42% no. Call. Eyo fe. More fire. I will see say nya on the control party no. It is the president, Your Excellency, eyo fe. Call. President Akufo Addo eyo fe. More fire. No kura ni enka. Obi? The MPP party the aye. It eyo fe. Anything. Asase man in control. So we co election. Now we party ni mu achiche de na achiche. It's why you Obi? Ye free baby ni abedu baby o. Ye te party no. Na esexe be ye susudua maye. Baby ye free ba. Ene de to ye kwan mu. Na ese ye susudua. President Akufo Addo ansua hwe. Wan sua hwe free. Osia bibi free mu anka enyese. Wa woni pa bonisem dia say why wa mo kan MPP yi history no a edru 79 anu mo de dot to asi wo piu no mo twam ye be mo kai 79 if say mo an kai history of a year party we ya mo be koso adisem hu say de hu dia 79 Call. si ya ye ku awie ne ase ye ba democracy ti afa ye mra ma chichere party ni biu ni afa nkopere tumi Buzi abanya ye 2 no 72 na pani aka wo mu a ye William aye Ofori Atta Tróuble More fire. tienie Call. agoja enkola na aba party ne mo wo bia ne mo hwe etiri kotokoto wo ye ne ko wo sa ne Tróuble wo na aye pani eti bedi party nanim ni an governance Tróuble sida wo se me ko ye nyamesom de se me ye theology nti Bible no kra me mpe I me ye Bible ki party me nye bio politics me jai oh Tróuble bra be dia ni mu na ni wo se da 79 onye bio no me yesa ne yesa dia Victor Usu no wo he Kwabena pie ene ye bo Victor dia e bo ne tra Oba ye bi na mi ya akra. na mo be twa so aba se mo kai ye dia anke ye konka lanchira mate nkogina baabi More fire. se mo kai 79 ya More fire. I do wa mo kai no you need to start organizing lectures na mo kan de 79 e kire mra nche ne mabawa no mo hunu de party ne ye 79 More fire. Sammy Call. afa ye de Victor Usu no aba nyasa ene Victor Usu be dia ne mo Popular Front Party PFP afa de hu ya ne se mia me kwasi amanko afrifa wo te kro boso no afa wo ja politics wo kodi hene head of state ko de bi pen na be di head of state ya e se wo pre ko hin bi o pre ko ba bia kwasi amanko afrifa mo da wa ne akofa eye Tróuble ye be hu ana Tróuble mo organize na wo mo sesa nkro ase ne ye se ne Tróuble dia na wo ye wo se oh ye PMFG People's Movement for Freedom and Justice no mo se da bi Tróuble na ye ka se be dia ni mo so da bi wa ye ne ade na kwasi amanko afrifa mo ayi adubu ahemo no mo se kire ni ye hye ne kutupa Tróuble ko ne se dia na alankyere mate die yakoyi a Hopeson Adorye mo se kire ya She ne kutupa. Asante Akufo Addo hunta die akiri wa mo se Tróuble no mo ko se akiri Call. se ne Tróuble no ye ono so obestande bi bedim power hall no mo ko declare na die ntia na afrifa na ni abrinya ansa no odwen se Tróuble be for no asara ne meet More fire. na Tróuble amfa no na afrifa mu ne yakutukum ene so woje ye ne pick up ode ye campaign woje ni nyina ti die si ye party no e sipen More fire.
Tini adwe say no be sisudua. Me dey akakai. Na President Akufo Addo wo gina won na see yo hunu yi. Every mu 32 years ni enya to me yan test to me da. More fire. President Akufo Addo Roma. No dey baye. Ni ebenya abie 2000. Na mon kan okurenti. Party mu fan koma no. More fire. One animu ye. Ya ko opposition 32 years Kufo na dey ba ba mu. San division here abasi etira anya yi a. Ya pese history be repeat no. More fire. 1979. Afenyo ko election apa wuli na wo form PMFG no. Afenyo almost o ma turn into UNC. United Congress pa ehun ahwan. National Congress. Ani ye ne. Ya kwato aba Victor Usu, wo ka Victor Usu ne pa wuli die bomu a. Kie bitili ma bebre. O ma makwan. Ni ya kwa abato na president you have this history in hindsight. You know it. Wonim dey see. Now gina ho. Afei wi akira fa bia beduri. Wotimi tena wa amala Kyeremanteng koi. Ousu adio mi yakọ djusu by election. Woko gina ho kasa Mr. President wo kan nti na wa ye ofe. So obaka awanko na we. Obaka awanko. Sa na party. Ya the dominant ye party. Na ko gina ye nia no akọ dia. Obaka awanko no nyansam keka no no akọ na party ne kwa ye hia ne wom. We leadership. I don't dinachi. Ukobia party ni belusuo. And the President Akufo Addo yes ankwati committee nkwa hwe die ben. Konum ti ana. Atiabeno no. Sammy. Atiabeno. Fire. President Akufo Addo. Party no. Onwani bi see. Your Excellency, respectfully, the why your party nti ye ofe. Kyeremanteng gina ha. Ousu adio mi gina ha. Bawumia no awi ni nso mo aka ne empese ye bekọ ne nyina ya de ada. Any 42%. 79. Yehunu yi. And you repeated the same mistake. MPP party Nkofi. The entire yete ye baako pa ye JJ Rollins ntia. More fire. Sabe nkola no amaba muntie ne ye. Kachiro. JJ Rollins ntia ne TMPP. Sabe? JJ Rollins ntia ne TMPP. Edi ntia. Ene JJ ya omo si yemfa se wo ye sent wo twaso. JJ bai wa anya hwe ni ase wo anu oni awu na JJ wa na nim se no ewudini. Wo ewudini okum nipa. More fire. Momi aso kwa didi. More fire. JJ Rollins ewudini okum nipa. Every fa wana ku no. More fire. More fire. FWK kufu wana ku no. More fire. Nya JJ. Etu onye wudini. Ade abana no. No kura ni enum. More fire. JJ Rollins ewudini okum nipa. Why? Na mom ye nyina agitom se ba bia ye du no. Ye ntwa mu ne enkodia fai na ba me ye mepenti ni so ye hero. More fire. Every fa wana ku no. I care champon. Wo kan mamuo pa ye bebu wo ha. Mumfo masem kon mani abre mfifire timi anteme. Mo me nkima mani brep samba wo. Kobi? I care champon. O ka presidents abetwa mu. O yi Kwame Nkrumah fru I care champon one of the best. JJ Rollins ne ku ne boni tru. Che ne boni tru ku no. Ede ne ye kangaroo court. Yes. Can be. Enti JJ Rollins nti ne TMPP. Kobi? Tie nie. Ede ntia. If so buy ni bre sika ni brenti. Wafa apia menka ye na dwuma pino so bo so wo kura ya Asante no nya sika ba boa party. Eti tayin no oguno. Kofi tie de Akufo Addo boni a oye yewu. Ma party ni lusu sa. Why ni tata sian wasi magu adwuma. Why ni wasi ayi boakye mattress magu adwuma. Anom si ayi abrante den wo yi. Eni mum ye mo aboye ho ano ne enko political power. No omo ye no omo nyina aboabo omo ho ano. No enko political power. Ya form MPP. Omo ayaje omo nuoma. Eni omo ayanyi omo nuoma. Omo nyina suro si abaje enti. Ya form MPP. Si abaje tumi afrije ensem ne adi abamu amamu papa. Afa beduru ba bia. Ya no ya form MPP for the protection of the people's property. If say ye property owning democracy. Na say President Akufo Addo. Wotimi ba bebu man. Na so man ni duru ba bi. Na se mebu man na sini trase. Eti akokora abrewa. Ohia ni moburoni a wasebi ni sika akoto bond. So de beto eye aduro anomo. Me the pain aju sika no. Time me pen am de be ma wa. Eti woni JJ Rollins difference wom. Ene de Tell them. Ada na mon kan okure. Tina na down for no.
Kofi edebe no and we said the MPP ne beku sawa nukura nini Professor Michael Kweku awukọ run ye go si hwe nukura ni nyina eno ani call rounds bi enko e bibia Kofi eti de kan party na emutete ye no 79 de no a ye ba ye beje nkrofo sika se de jeje nsu beje nkrofo sika na saa de say ena me yelusu de me yelusu ba ko pa Professor Michael Kwe ene say ye ne tena se ne yesi efre bibi tax more fire na mo amko sukuu tax ye de be yesi ntokua to na wo ye adwuma na wonya mfaso a no wate kakra ma aban na aban de ayi na wonya adwuma na wonya mfaso a no ye ti obi sika yesi akofo Ofori Atta biaba wona akọ yel akọ de be ye ka hwe Akufo Addo so ntie President Akufo Addo so ntie akọfa ni nua akọ hye white eko ti bible lo ye me elusu ye nie amanfo ni sika nya adwuma yi levi man supported da obi o record on famra afa nipa sika nya adwuma wo kora wo se wo pese wo ye cashless system sa afa nipa ne call electronic afa o call electronic wa no akote ho sa ne oba metu sika etimi sika 500 Ghana me sani 200 ama akoshu abno wo se matew akoshu abno wo se ne ma me sani kakra ma eye ya brago wo se me so matew ya brago se ma me fanyi nto ade wo se matew na sika ba ko anya adwuma no watete aso you are bringing people under the poverty line na sa nipa na otiti wo musika it won't go trouble. For the first time in the history, wo MPC asore ka kire o se President Akufo Addo so the free baby wo nua no pam no sesano eti wa your excellency wo so de betena fi ya wo hwe de ekoso enti wa ya ofe more fire si ato aba bra bebu amamu osim kosi cathedral kututu fom atu amena nti sei ashenyamebo ade Kojo smart akosu wo nka no kurenti beso cement metie happy fm mi twa o mother power cathedral hu twa besi da o di fra memu was na nyansa bi anim ene jo mama ba so okoto aso o so okoto aso wo so besi no ni na na share bon so we na share me Kobi ene bi sabo Professor Michael Kwe dia me yelusu ye nie eno ani nko ha ho nko sika ti ha party ya to abama leadership very weak institution more fire na Gabby otchere da ko age party na ko trada nko institute the open word ne communications officer more fire ajabosu ko ba na akwa we ya nanimu twian se wo free fonka wone na kona du jai fonka ba wo su bempa wo na anu yesi anumdwa bia wo dwa se aye me wo youth of 2 million following wo Asante mem wo ko gina Asante achima gogo se wo pay independent 2000 kura wanya ba fo asem anso ye so abehu ate e de be no ni age party na free aye party headquarters dia kosi danko institute na won ye managing wo ese party ni institutions bi o Gabby otchere da ko na dia sere moto mo anu won manage no obi asuro ma ni nyina asuro ani ene kan kabi ani ene ti ya to aba mamamfo kodua be kan na bonte se Mr President make wo kasa kodua nim ti sa kola wo eye council of state e dia be no mumusa more fire Sammy okuko presidency ko kan Mr President the grounds is not good. Well, before which everything you come here, the grounds is not good. The grounds is good. I'm the president of the republic. I have the BNI, I have the national security, I have the police, everything. I know what the grounds is. You don't go to the grounds. Say you were not listening, Mr. President. You were not listening. You were living on a tall white horse. And then to what the party are offer. And I almost I can wish you among Kanu Kurenti feeding the man's ego. Any 42 yes me enka yebeka pepe it's way am Professor Michael Kwe we enti ne yelusu yi enko ba bia bio ha waka ni nyina we enti ne yelusu yi more fire ya to aba ma constituency eye chairman say mon konko ye bayi
Yabato aba na constituency chairman wo mo hyengura mu 2 galamsey chairman Alu Tedwaben time we so okokoye ayi adwuma ma party no de show 2 galamsey na party ni be da yi adu baby constituency chairman ne part ayi candidate kura pre-space adenta ukoduru adisi ye no more fire umi aso kwa didie ndie maye lusu ye nie constituency aye chairman ni nyina si pamu obia MPP grassroots mo pamu obia losing team obia na akoduru Wontumi so say wo regional chairman Asante region heart of the nation heart of the party more fire the heart of our party sawa Asante region na Wontumi to di nkola asem nkola goro na we enu amehye menua ohene babo say may measured in addressing his issue or yes am menkakwa am say kan de meka nemu no may measured enti wa Wontumi utena sia de wo ye na Asante region tie yofe enti yafe say whole regional chairman what here ye the heart of the party na manfo no akwa ahokyere mo ho kyere wo mo o sori na the gold abegugu TV so say I have gold wait me yiba kuma o de kwa so do you know what goes through the mind of the people obu mo kwasia o huru wo mo more fire e wa bra wo Wontumi to ye galamsey the white galamsey within the bank of adwene mu first more fire eti ko share sanse mu no na se no asumani national security na se ka quickly wo friend say hey arrange sanse mu no na wo ye ne nyane sa chief of staff na ko adwuma no ye hwe Wontumi na okọ TV station to TV station no wo yi gold go gold minyi ba kunga chairman anka de sa de na wo ye de idea odim kwala enkola goro na wo gold say chance ante hene no abetra TV so di gold wa kire ebuo kura nim more fire ebuo nim Wontumi Lucy no ka hopa wo ka fire more fire na I say mabaye wadam fonti na aye bibie ho we are friendly fire ye nyasem ye wadam fo akade meye wo wo pa hyiam so nkasam ho no ara me de me hyiam me kasa o ba fa nkasam ho go yi oka woni elusu more fire oti aban mu dia ye fra bibi optics more fire so governance is not just about brick and mortar but how what people perception counts a great deal and yet we have an Asante regional chairman I was in see the biggest palace na go for twam wo dan no bia na tim di be no mfa me di aban be di aban we a businessman that would do gold do chira obi amfa ho it could be you legitimately acquired those worth I'm not here to impugn your integrity say okoje sika bi na yesi ni ade so obi balance galamsey owuje bia ofa mfa mra kwam ni enchew yo etifo we and somewhere Okatakyie edi atubia wa brobro ensem bebre so atutu bi dia man eye Captain Smart onua TV morning show host so and wada ensem dodo na ready e fa kwan MPP for one lusu ya chese one di nkugo poto wada ensem dodo na ready because so we can subscribe to channel idea bomodi and say over subscribe na fe wa like video no give us a thumbs up na fe share ma wo foforo so na wenye bi hwe sanse hadi latest hot nkwa era me de bremo also with me otchere wadwen afaye some way nyina ho wo comment box mu wati menkabio in my next video. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.